mu isaha imwe ni muri aya masaha bagombaga kuba bari kugera Benghazi nyine hariya mu gihugu cya Libya bahagurutse i Cairo. Urugendo rero urwo nuko rwagenze ubwo ni Kigali Addis Cairo Benghazi. Ibyo rero ngira ngo bagiye bakurikirana amafoto hirya no hino, amavideo agiye atandukanye, bagiye babona nk'ifoto uwitwa Adrien Daf w'ikipe ya Rayon Sport no ushinzwe ibijyanye n'amafaranga. Hari ifoto agaragaye ndetse na video ari kumwe n'umunyamabanga namenye Patrick, ari naho bavugaga ko bari babonye email birumvikana ibabwira ko agomba kubaho réunion technique ku munsi w'ejo. Hanyuma rero hari amatarima agenda akoreshwa kubera ko abantu baravuga bati iriya baruwa CAF yanditse babwira ko hari réunion technique ivuze iki, iratanga ikihe cyizere ko umukino ushobora kuba ni ikintu gikomeye kubera impamvu hari icyo bita competitions management system babyita CMS. No vango iyi niyo system CAF ikoresha mu byukuri isa nkaho ikoresha muri communication yacu. No vango iyi CMS ya CAF iyi system bakoresha ni nayo bacishamo aya mabaruwa bandikira abanyamuryango hirya no hino amafederation bwo nayo akamenyesha equipe. No vango iyi system abantu ba mbere bamenyeshwa ubwo ndashaka kumvikanisha amahirwe hari kugira ngo umukino ube bijyanye n'ibyatangajwe. No vango iyi system abantu ba mbere bireba naba officials b'umukino harimo na komiseri w'umukino. No vango match itazaba harabayeho gahunda yo kwipostponinga, ntabwo komiseri w'umukino ashobora kuaccessinga iyi system. Tugaruka mukanya dukomeze. No komiseri w'umukino iyo agiye muri systeme ntabwo ashobora kuyaccessinga, kandi ibyo ngibyo biba mu masaha 72 mbere y'umukino. Ni iminsi 3. No vango rero komiseri b'uyu mukino kuba yagiye akajya muri systeme akababwira ko hari inama igomba kuba inama, ngira ngo kuri iriya baruwa mwabonye nzabera ahantu bita Bernis Hotel. No vango iriya nama mwabonye icyo bita MCM niko zira nama muri CAF bazita match coordination meeting mu magambo arambuye MCM. Sinzi niba hari umuntu ufite ibaruwa ngo ndayebe iyo MCM uri kwibona ahantu hasi yanditse ndayibona ni match coordination meeting. No kuvuga ngo ni nabyo bita réunion technique mu mvugo yego zindi z'umupira. No kuvuga ngo ni inama ihuza ni to the attention of the heads of delegations of Al Hilal Libya, Rayon Sport Football Club Rwanda. Mesdames et messieurs, honneur vous informer que la réunion technique du match numéro 55 Al Hilal Libya contre Rayon Sport Rwanda se tiendra à Berenice Tourist Hotel le 14 septembre 2023 à 11h. Baramenyesha bati turamenyesha ko inama itegura umukino nomero 55 wa Al Hilal yo muri Libya na Rayon Sport yo mu Rwanda izabera i Berenice muri hoteli ya Berenice donc Tourist Hotel hoteli ya mukino rugendo itariki 14 z'ukwezi kwa 9 isaa 5 zuzuye z'amanywa. Donc ni kwa kane. Veuillez noter que les officiers suivants sont priés d'être présents à la réunion. Rero turamenyesha ko abantu bakurikira bazajya mu mukino bakurikira bagomba kuzaba hari mu nama. Responsable de l'administration de l'équipe, uyoboye délégation équipe, kit manager, ushinzwe imyambaro, docteur de l'équipe, muganga, officier de liaison de l'équipe, ushinzwe ibikorwa umuhuzabikorwa donc wa équipe. Nous vous prions de bien vouloir apporter avec vous à la réunion les équipements suivants. Turabasaba ko mwazitwaza ibikoresho bikurikira: les maillots officiels et de réserve, umukino umwambaro mwateganyije kwambara n'uwawusimbura mu gihe byaba ngombwa, la culotte et le bas, umupira ndetse n'ikabutura, imipira n'amakabutura. Les maillots, la culotte, le bas
les gants et la casquette du gardien. hanyuma rero imyambaro umupira n'ikabutura na gants naba amasogisi na ban by'umunyezamu Un exemplaire de chacun des 3 couleurs. yego mu mabara yose nyine Les équipements portés par les remplaçants et l'équipe technique sur le banc. imyambaro izambarwa n'abasimbura ndetse n'abatekinisiye bazaba bari kuri bench. Le bandage de bas pour les joueurs. hanyuma kandi za bande bazirikisha amasogisi donc by'amafesi yo hejuru niyo bavuga. Sincère salutation. rero n'ibyo rero ubwo bikorerwa muri iyo reunion technique cyangwa se muri iyo match coordination meeting iyo MCM. ibi ngibi rero bikaba ikimenyetso simusiga ko baravuga bati niba komiseri abasha kujya muri systeme akaccessinga systeme akabasha no kutumiza birumvikana inama reunion technique ubwo CAF ikaba yari ibizi kubera ko ikipe gutegura urugendo none nko kujya muri Libya buriya ngo wandika usaba cyo bita visa militaire no iyo ugiye Benghazi kuko Benghazi uburwa n'abasirikare Benghazi ngira ngo ejo nibwo Regana yahoze atubwira ko no ku kibuga cy'indege cyaho n'abantu bacekinga abantu ba security n'abasirikare ni umujyi wazonzwe n'intambara uyoborwa mu buryo budasanzwe n'ubw'abasirikare. bakavuga bati rero n'umuyobozi w'umujyi aba ari umusirikare bakavuga bati kwa izo visa militaire n'ibiki byose iyo process ni ibintu biba byarakozwe mbere byakabaye rero bizwi. Libya yaramaze no kubitangariza CAF birumvikana yaba CAF ari ihagarika ibyo byose usibye n'iby'imyuzure bijeje bundi yakagombye kuba yarabikoze. ubwo rero igisigaye bakavuga bati abarese bo nibakwiriye gusubiza agatirime reka mbwira abareyo ikintu cyabaye. abanyalibiya bamaze iminsi hariyo imyuzure iva ku miyaga ikabije n'imvura byinshi biva muri Mediterane byabazonze byica abantu benshi cyane. mwabonye ko abayobozi batandukanye makipe nka FC Barcelona n'abandi bagiye mu by'ukuri bakomeza abanyalibiya. ikintu cyatumye ekipe ya Al Hilal Benghazi ikora tentative yo kuba umukino wa kwimurwa. baravuga bati mu gihe abaturage bari hano n'abafana bacu bari muri Deir bari mu kintu kimeze nk'ikiriyo bunamira abo babuze n'imiryango yabo, kuki tutatekereza ko match twasaba ko bayimurira kwa gatanu w'icyumweru gitaha itariki 22. ibyo rero babisabye nko gutera icyumvirizo muri CAF umve ko byashoboka. CAF kimara kubona iyo baruwa bayisamenyesha federation yo mu Rwanda donc Ferwafa niyo yanosheyeho Rayon Sport. burya CAF ntabwo igeze bibwira Rayon Sport, yabibwiye Ferwafa yabwira ati CAF yakoze donc Al Hilal yasabye muri CAF ko umukino wakwimurwa. mu gihe Rayon Sport ibyo byabaye Rayon Sport iri ku kibuga cy'indege i Kanombe iri hafi kugenda, barategereza rero bati reka turebe ko noneho turaza kubona iyo official complaint hari icyo CAF tubwira. mu gihe bageze mu gihugu cya Misiri nibwo babonye ibaruwa noneho ibatumira muri reunion technique yo kwa kane donc ngo bari bakonfirmye ko umukino uzaba. ivuze ko ibyo Al Hilal Benghazi yasabye ishobora kuba ibisabye ikerewe, ntabwo CAF yakorera mu nyungu za equipe imwe indi nayo yamaze gutakaza amatike y'indege bayirengagije. bivuze ko rero umukino uzaba. ibyo rero bari babizi ko bishoboka ko umukino wenda CAF itawuhindura. baravuga bati noneho bandika indi baravuga bati niba umukino utahinduka basi muzaduhe uburenganzira bwo gufata umunota wo kunamira ababuriye ubuzima muri biza byabaye hano siri n'umujyi nyine n'umujyi wa Benghazi hara mu gihugu cya Libya. ibyo ngibyo rero urumva iyo ni plan B na Al Hilal nta kibazo ifite cyo ko umukino waba, ariko nibura hakaba iki kintu cyo kubanza kwibuka abantu. urumva ko basabye bakerewe ariko tekereza ko kubareyo nta inquiétude nta kibazo. n'ikindi kintu cyatuma wenda iyi match iba kuko yo izaba turi kuvuga Al Hilal Benghazi iri mu gihugu Benghazi, uturere cyangwa se uduce twagiye twibasirwa cyane n'iyi myuzure turi kuvuga aha hari nk'imijyi nka Derna, imijyi ya Sus, n'imijyi yashegeshwe cyane. bavuga ko i Benghazi ntabwo byahageze cyangwa se ngo bihashegeshe ku buryo ki match itaba. match kuvuga ngo iyaba izaba, ahubwo uwo munota umwe nta kidasanzwe kuko n'akazindi zigiye zitandukanye zisanzwe ziba tugafata umunota umwe wo kwibuka bakasha no kuri Maroc n'ubundi ahuye n'imitingito. ibyo rero imbere ya match y'Amavubi na Senegal barabikoze nabwo. iki ni cyo kuvuga ngo abareyo be gutakaza concentration bavuga ngo match ntikibaye, kuko murabyibuka bari gutegura urugendo Wise Jean Fidel yavuze ko hafi miliyoni 70 arizo bateganyije
konje z'urugendo no kugira ngo bazagende banagaruke aho bazarara ibintu byose uvuga ko biteguye icyo bakoze cya mbere bari kwitegura ndetse benda no kugerayo amakuru turi kugenda tubona ikisabwa ahubwo niteguye gute mu mutwe ibyo bindi byo kuvuga ngo match ntiba kuko ibi bintu bishobora kubica bavuga bati match iri kuwa gatanu turi kuwa gatatu nta masaha 48 ubu yuzuye arimo kugira ngo match be yaba niba arimo ni nk'amasaha 50 witeguye gute Al Hilal tubyibuke neza away goira cyabara muri Afrika ikosa rimwe wakora mu kumenya umuzamu mwiza uraza guhitamo uraza kujyamo abakinnyi bawe wese 11 nabo basimbura beza nibo bazakora itandukaniro kuri iyo mukino reka dutumike tugaruke none tureba wa mugani abagiye bafite izihe mbaraga bashobora kuzana cyane ko na Yusef atajyanye n'abandi sazemurwa n'abandi ubwo turebe uko ikipe ya Rayon Sport igiye ihagaze ndetse n'abakinnyi intwaro zikomeye bashobora kuzashora mu kibuga zikazazana umusaruro wifuzwa hano mu Rwanda kugira ngo returizabe Rayon Sport akazi kayoroheye reka tubanze dutumike